nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze ba Primo Media Rwanda. Nayo makuru agezweho, Perezida Kagame ari muri Kongo. Irwamagana umusore na se batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu. M23 na Croix Rouge bagiranye amasezerano no kohereza abasirikare ba Kongo i Kinshasa. Umunyakenya watwaraga ikamyo yishwe nyuma yo kwamburwa na FARDC. Uburundi buri kohereza izindi ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Togoyo yasabye umuryango w'abibumbye ku ikarita y'isi ivuguruye yerekana ingano nyayo ya Afurika. Amerika yasabye Papa Leo wa 14 kwitondera imvugo ze. Isuku mu rugo iwawe ni ingenzi, gusa bisaba kuyikora kugira ngo ibe yuzuye, ihurize hamwe kuba hakeye, nta dukoko duto twororoka twagira ingaruka ku buzima bw'abawe tuhasigara, hanahumura kuko impumuro nziza itanga umutekano n'ubwisanzure ku bakugana. Ibi byose ubigeraho iyo mu gusukura iwawe ukoresha produit z'uruganda Zebenugesh Cosmetics, aho mu ntebe zawe, ku meza cyangwa salle à manger, aho ukorera amasuku y'ibindi bikoresho byawe, hose ubanza kwifashisha antibacteria, isukura icyarimwe inabifatanya no kwica udukoko twororoka mu mwanda mu nyubako yawe. Umaze kuyikoresha wasukuye neza iwawe mu nzu hasigara hafite impumuro nziza. Nyuma yo kuhumutsa witonze, ukoresha umuti wa Shining, uyu utuma hacya kanatanga ishusho nziza kuko ukora nka Simonize. Iyo ukoresha produit za Zebenugesh Cosmetics, bigufasha kuzigama amazi byagutwara gusukura iwawe. Banyamahoteli, za restaurant, namwe mufite ama appartement, izi produit ni ingenzi cyane mu gukora isuku yaho mukorera. Mwazibariza mu maduka yacu mu mujyi wa Kigali Kimironko iruhande rwa Beka, Irwamagana hafi ya gare, ni Rubavu hateganye na gare ya Gisenyi. Zebenugesh Cosmetics ibakorera produit zifite kalite yo mu Busuwisi. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza, na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hana hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira email bconsultant23@gmail.com. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege, dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Ikaze muri amakuru arambuye, duhere kuri Perezida Paul Kagame uri muri Kongo. Perezida Paul Kagame yageze Brazzaville muri Repubulika ya Kongo, aho yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora ya Perezida wa Kongo yabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu. Sassou Nguesso yagize amajwi 98.55% atsinda Zinga Mabio wagize ijwi rimwe 48% n'abandi bakandida batanu bagabanya asigaye. Iyi ntsinzi yamwemereye kuyobora indi manda y'imyaka 5 Repubulika ya Kongo. Umuhango w'irahira rya Perezida Nguesso uteganyije kuwa 4 muri Unity Stadium iri Brazzaville. Ubwo Perezida Paul Kagame yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Maya i Brazzaville, yakiriwe na Minisitiri w'Intebe wa Kongo Anatole Corine Makoso. Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta nawe ari Brazzaville kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi, aho yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Denis Christel Sassou Nguesso. DJ Toxic yaburanishirijwe ku ikoranabuhanga mu rubanza rwabereye mu muhezo. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryatumye urubanza rwa Shema Arnaud uzwi nka DJ Toxic ukurikiranywe ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake rukomereza mu muhezo. Iri buranisha ry'urubanza mu mizi ryabaye niryo ryamenyekaniye icyifuzo cy'ubushinjacyaha ku gihano DJ Toxic ashobora guhabwa. DJ Toxic aregwa ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo ndetse n'ibindi. Urwibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko abari mu cyumba cy'iburanisha basohoka, agasigara abanyamategeko babiri bari bafite inzira mpuzamakuru cyangwa linki bifashisha baburana urubanza. Ni ibintu bitakiriwe neza n'abari mu cyumba cy'iburanisha bari bagiye gukurikirana urubanza, cyane ko ari icyemezo cyafashwe n'umwanditsi w'urukiko, bitandukanye nuko biteganywa ko umucamanza rutegeka ko urubanza rubera mu muhezo. Ibyaha DJ Toxic akurikiranyweho bifitanye isano n'impanuka yakoze mu rukerera rw'itariki ya 20 z'ukwa 12 kwa 2025 yaguyemo umupolisi, ndetse n'ibiyobyabwenge byasanzwe iwe ubwo hakorwaga iperereza. DJ Toxic aburana yemera ibyaha bibiri: ubwicanyi budaturutse ku bushake n'icyo guhunga maze gukora cyangwa guteza impanuka, ariko ibyo gukoresha ibiyobyabwenge arabihakana.
yeretse urukiko ko yanasabye imbabazi umuryango w'umupolisi yahemukiye kandi wanamubabariye. Kuri iyi nshuro yari mu igororero rya Nyarugenge yafungiwe mu gihe abanyamategeko be batatu bari mu cyumba cya gatatu cy'iburanisha cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. I Rwamagana umusore na se batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu. Umusore w'imyaka 24 hamwe na se umubyara wo mu karere ka Rwamagana murenge wa Fumbwe batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bakekwaho kwica umugabo w'imyaka 50. Byabereye mu kagari ka Nyamirama mu mudugudu wa Bigarama mu murenge wa Fumbwe mu ijoro ry'itariki ya 16 rishyira ku ya 14. Muhigirwa David umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Fumbwe yabwiye ikinyamakuru igihe ko byose byaturutse ku mukobwa wari uri kumwe n'uwo musore mu masaha y'ijoro nyakwigendera akaba ari se wabo uwo mukobwa. Ati yabonye bari kumwe aza kwirukana uwo mukobwa ngo atahe, uwo musore yanga kumurekura atongana na nyakwigendera. Nyuma basa naho barwanye, wa musore yari afite icupa yari yazanyemo inzoga arimo kubita ku mutsi w'ijosi arawupfumura. Mu gihe bakirwana, se w'umuhungu nawe yaraje akubita inkoni nyakwigendera birangira apfuye. Gitifu Muhigirwa akomeza avuga ko abantu bahise bahurura, uwo musore na se bariruka barahunga. Nyuma y'amasaha make baza gufatwa bashyikirizwa inzego z'umutekano zitangira iperereza kugira ngo baryozwe ibyaha bakoze. Kuri ubu uyu musore na se bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagasambu mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha bakekwaho. I Karongi akurikiranwaho kwica umuvandimwe we bapfa inkuracyobo ya nyina ukiri muzima. Niyo mugabo Pacifique wo mu karere ka Karongi yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo kwica mukuru we Ntirenganya Calixte w'imyaka 46 nyuma yo kutumvikana kuza ahabwa inkuracyobo yo gushyingura nyina umunsi azaba yapfuye. Inkuracyobo ni impano ihabwa umuntu washyinguye. Iyo mpano ishobora kuba isambu cyangwa itungo. Ibi rero byabereye mu murenge wa Rubengera tariki ya 13 z'uku kwezi kwa 4. Isaa 9 z'amanywa nibwo hamenyekanye amakuru yuko Calixte Ntirenganya yitabye Imana agoye ku kigo nderabuzima cya Bubazi atarinjizwa mu mbangukira gutabara y'ibitaro bya Kibuye yarije kumutwara. Mu gukurikirana aya makuru byaje kumenyekana ko urupfu rwe rwaturutse ku muhini yakubiswe mu mutwe. Byatangiye ubwo abavandimwe batatu Bihezande Jean Pierre w'imyaka 44, Ntirenganya Calixte w'imyaka 46 na niyo mugabo Pacifique w'imyaka 42 ukibi wabo kuko atarashaka umugore bari bavuye kunywa inzoga. Bagize iwabo baratongana bananiwe kumvikana kuza ahabwa inkuracyobo yo gushyingura nyina napfa bahira ko bararwana. Ayabagabo Faustin umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera avuga ko aya makuru yuko barwanye bapfa imitungo y'ababyeyi babo bayahawe n'umuturanyi kuko urugomo rwe rwabereye mu muryango. Gitifu yasabye abaturage gukura amaboko mu mifuka bagakora bakabona imitungo yabo kuko gutanga umunani cyangwa impano atari itegeko. Niyo mugabo Pacifique afungiye kuri RIB station ya Bwishyura akekwaho kwica mukuru we mu gihe Bihezande we agishakishwa kuko yahise atoroka. Mu karere ka Rubavu abantu 5 bakurikiranwaho kwica umugore w'umwe muri bo. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu bukurikiranye umugabo w'imyaka 43 ukekwaho kwica umugore w'imyaka 38 y'amavuko ndetse n'abasore 4 yahaye akazi ko kumwica. Icyaha bakurikiranwaho cyabaye ku itariki ya 2 z'uku kwezi mu mudugudu wa Kinihira mu kagari ka Kibisabo mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu. Ubwo abo basore 4 bategeraga uyu mugore mu nzira bakamuniga kugeza apfuye. Abo basore uko ari 4 bemera icyaha bakurikiranwaho bakavuga ko akazi ko kwica uyu mugore bagahawe n'umugabo we washakaga kumwica amuziza ko atabyara. Basobanura ko yabemereye amafaranga miliyoni 1,200,000 y'u Rwanda nk'igihembo cyo kugira ngo bamwice. Mwibazwa rye nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuri komeza ibivuga, uyu mugabo ukekwaho kwicisha umugore we ahakana icyaha akurikiranwaho. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake bakurikiranwaho giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 y'itegeko rya 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ubu urukiko rugihamije ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.
byari inzozi zawe kujya gutura muri Canada nk'umuntu uhakora, kwigayo cyangwa se guturayo wowe wenyine cyangwa ujyanye n'umuryango. Kuri iyi nshuro rero hamwe na Connect Sky Business Group Limited ibintu biroroshye. Twegere tugufashe gutangira urugendo rwo kujya gutura by'igihe gito cyangwa kirekire cyangwa kujya gukorera muri Canada. Ku bantu bafite impamyabumenyi z'indimi byo nakarusho. Guhera ku muntu urangije amashuri yisumbuye twakubonera akazi muri Canada kandi ushobora no kwimukana n'umuryango wawe. Icyo ukora gusa ni ukutwegera ukaduha amakuru yuzuye ajyanye n'umuryango wawe, ubundi ibindi ukabiturekera. Twongera guhura nawe tukwifuriza urugendo rwiza mu buzima bukurikiyeho mu mijyi ya Canada. Icyiza cyacu nuko iyo ibijyanye no gusaba visa bidakunze, amafaranga yawe turayagusubiza, wikerezwa n'abatekamutwe maze igihe wumva cyangwa ngo utekereze yuko imyaka ugezemo ibintu byagucitse. Duhamagare kuri 0793 10 63 28 cyangwa utwandikire kuri email y'akazi kacu connectbglimited@gmail.com. Ushobora no kudusanga Kimironko mu nyubako iri imbere neza ya Simba Supermarket. Makuru avuga hanze y'u Rwanda, M23 na Croix Rouge bagiranye amasezerano no kohereza abasirikare ba Kongo i Kinshasa. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Komite Mpuzamahanga y'Umuryango wa Croix Rouge bagiranye amasezerano no kohereza i Kinshasa abasirikare ba leta babarirwa mu bihumbi. Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko aya masezerano yashyizweho umukono mbere y'uko hatangira ibiganiro by'amahoro biri guhuriza intumwa za leta ya Kongo na M23 mu Busuwisi. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka M23 yatangaje ko igiye kurekura abasirikare 5,000 ba leta ya Kongo bafashwe mbere mu gihe cy'urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma mu ntangiriro z'umwaka ushize, ikabashyikiriza iyo komite ya Croix Rouge. Leta ya Kongo yari yaranze kwakira aba basirikare ikeka ko hashobora kuba hivanzemo abanzi bashaka gucengera mu nzego z'igihugu. RFI yatangaje ko abasirikare ba leta ya Kongo bari hagati y'2,000 n'3,000 aribo barebwa n'amasezerano ya M23 na Croix Rouge kandi ko bose bemera koherezwa i Kinshasa. Leta ya Kongo igaragaza ko mbere yo kwakira aba basirikare izabanza gusuzuma umwe ku wundi. Komite Mpuzamahanga ya Croix Rouge iracyategereje ko iri suzuma rirangira kugira ngo ibajyane i Kinshasa. Naho ku nshuro ya mbere abasirikare ba M23 na ba FARDC bagiye guhurira muri EGVM. Abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro M23 kuri uyu wa gatatu bashyize umukono ku masezerano agamije gukaza uburyo bwo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge. Ni amasezerano yashyiriweho umukono mu Busuwisi, aho impande zombi ziri kugirana ibiganiro kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Ayo masezerano ateganya ko abasirikare ba M23 bagomba kwinjizwa mu rwego ruhuriweho rwo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge EGVM, bagomba guhuriramo na bagenzi babo bo mu ngabo za leta ya Kongo. Ibi bivuze ko iri tsinda rigomba kwagurwa mu rwego rw'umwihariko mu mikorere no kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye. Aya masezerano yasinywe mu Busuwisi kandi ateganya ko abasirikare ba M23 bazajya bagira uruhare rutaziguye mu bikorwa byo kugenzura ibibera ku rugamba. Urwego ingabo z'impande zombi zigiye guhuriramo ruzanakorana bya hafi n'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO, by'umwihariko mu duce twugarijwe n'umutekano muke nko mu mujyi wa Uvira. Amasezerano kuri wa gatatu ari mu murongo mugari w'ibiganiro bya Doha kuva umwaka ushize 2025 bihuza M23 na Kinshasa. Ibi biganiro birangira ku wa kane byabaye ibyimuriwe mu Busuwisi kubera umwuka mubi uri mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru aturuka mu Busuwisi kandi avuga ko kuri wa gatatu intumwa z'impande zombi zaganiriye ku kibazo cy'ubutabazi. M23 igiye gufatanya n'abarimo Kinshasa kugenzura agahenge mu gihe yakunze gushinja ingabo zirwana ku ruhande rwa leta kukarengaho. Ni nyuma y'ibitero izi ngabo zikunze kugaba mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba, ahanini zikoresheje za drone n'indege z'intambara. Ni ibitero byakunze kwibasira uduce turimo komine Minembwe yo muri Kivu y'Amajyepfo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kwakira bimukira birukanywe na Amerika. Muri iki cyumweru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakira bimukira abanyamahanga barenga 30 birukanywe na Leta Zunze za Amerika. Ibiro n'amakuru Reuters byatangaje ko bamwe muri abo bimukira baturutse mu bihugu byo muri Amerika yo hagati n'iy'Amajyepfo nka Colombia, Peru, Chili na Guatemala. Umubare w'abimukira Kongo izakira mu cyiciro cya mbere nturemezwa neza. Bamwe mu bayobozi bavuga ko ari 37, abandi bakavuga ko bagera kuri 45. Biteganyijwe ko bazagera muri Kongo tariki ya 17 z'uku kwezi, bacumbikirwe muri hoteli irafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njili mu mujyi wa Kinshasa. Bahamara iminsi iri hagati y'10 na 15, ariko abo bazajya nyuma ntiharatangazwa. Muri iyi hoteli buri mwimukira azajya aba mu cyumba kimwe kandi azaba yemerewe gutembera hafi yaho, ajya ahabwa ifunguro kabiri ku munsi kandi azajya arindirwa umutekano na polisi. Ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe abimukira ritangaza ko nubwo nta ruhare rizagira mu kohereza aba bantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rizabaho ubufasha bujyanye n'inshingano rifite nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bw'iki gihugu. Tariki ya 5 z'uku kwezi nibwo Amerika yatangaje ko yagiranye na Kongo amasezerano yo kwakira abimukira abanyamahanga. Umubare w'abazoherezwa i Kinshasa ntiwatangajwe kandi n'igihe bazamarayo ntabwo kizwi. Kuva Perezida Trump yasubira ku butegetsi yavuze ko adashaka muri Amerika bimukira badafite ibyangombwa kuko ngo nibo bateza umutekano muke mu gihugu. Mu gihe abenshi muri aba bimukira badashaka gusubira mu bihugu bakomokamo, Amerika yasabye ibihugu by'inshuti kubacumbikira by'agateganyo, ibisezeranya ko izabiha amafaranga yo kwifashisha mu kubaha ibyangombwa nkenerwa. Na Umunyakenya watwaraga ikamyo yishwe nyuma yo kwamburwa na FARDC. Umunyakenya witwa Edwin Njuguna Ngugi watwaraga ikamyo yiciwe muri Bunia mu ntara ya Ituri nyuma yo kwamburwa n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari yizeye ko bamurindira umutekano.
Njuguna akomoka mu gace ka Malava mu karere ka Busia. Tariki ya 2 z'uku kwezi yavuganye nabo mu muryango w'abamenyesha ko ikamyo yamupfiriye wageze ahantu habi kandi ko atizeye umutekano. Uyu mushoferi yagize ati ejo mu gitondo nari ngiye gukubitwa n'abantu bari bafite imihoro bashaka kunyiba. Kubw'amahirwe abasirikare baraza. Nyirimizigo yavuze ko azazana indi modoka bayishyiremo ubu ndategereje. Ubwo uyu musore yabonaga abagizi ba nabi bashobora kumwica yasabye abasirikare ba Kongo kumurindira umutekano. Aho kumurinda bamwambuye amafaranga yari afite bamusigaho barigendera. Abo mu muryango wa Njuguna batangaje ko ku gicamunsi cy'itariki ya 3 z'uku kwezi batongeye kuvugana n'uyu musore kuko telefone ye yari yavuye ku murongo. Nyuma y'iminsi 2 abashoferi b'Abanyakenya bageze muri Bunia basanga umurambo wa Njuguna uri kuborera mu muhanda. Baramufotora bakwirakwiza amafoto mu matsinda ya WhatsApp bashakisha abo mu muryango. Byaketswe ko Njuguna yishwe n'abagizi ba nabi bari bitwaje intwaro basahura n'ibyari muri iyi kamyo. Abo bashoferi bahise basaba ubufasha. Umurambo wa Njuguna ujyanwa mu bitaro bya Bunia mu gikamyo yari yatwayeyo yagumye ku muhanda yiciweho. Abo mu muryango wa Njuguna bamenye ko yishwe hashize iminsi 10. Barasaba leta ya Kenya ubufasha kuko bavuga ko nta bushobozi bafite bwo kujya muri Kongo gukurayo uyu murambo. Uburundi buri kohereza izindi ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi buri kohereza izindi ngabo mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zongerere imbaraga zisanzwe ziri guhangana n'umutwe wa M23 na twirwaneho. Urubuga SOS Media Burundi rwatangaje ko ku cyambu cya Rumonge kiri ku kiyaga cya Tanganyika hagaragaye ubwato bunini bw'igisirikare cy'u Burundi bwari butwaye abasirikare n'ibikoresho. Ubu bwato bwakomereje urugendo mu mujyi wa Baraka teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Gahunda ihari ngo nuko abasirikare baburimo bagomba kujya ku rugamba mu bice birimo Gakenke, Mikenke, Karingi na Murima. Bivugwa ko ingabo z'u Burundi iza Kongo n'imitwe ya Ozarendo bishaka gufata komine ya Minembwe. Ni igice cy'ingenzi kigenzurwa na twirwaneho umutwe wavutse ufite intego yo kurinda ubwoko bw'Abanyamurenge. Kugeza mu ntangiriro z'ukwa 12 k'umwaka ushize Uburundi bwari rufite ingabo zirenga 2020 muri Kivu y'Amajyepfo. Hari izatashye ubwo M23 yafataga ibice byinshi byo muri teritwari ya Uvira birimo n'umujyi wa Uvira. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko nyuma y'amezi leta y'u Burundi yisuganya hashize iminsi itangiye ibikorwa byo gusubiza abasirikare ku rugamba kugira ngo bafate ibice bimwe bambuwe ndetse n'ibindi bishya. M23 imaze igitangaza ko ingabo za Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'abacancuro bikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Gakenke, Karingi na Bidego. Iri huriro rigaragaza ko leta ya Kongo igamije kudobya ibiganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi byatangiye ku itariki ya 13 z'uku kwezi bigashimangira ko ishaka gukomeza intambara. M23 ihamya ko ishaka gukemura amakimbirane ari hagati yayo na leta ya Kongo binyuze mu nzira za politike, ariko ko mu gihe ubushotoranyi bukomeje nayo izakomeza kwirwanaho no kurwanira abasivile bagirwaho ingaruka n'ibi bitero. Uganda yafunze imbuga 500 za pornography. Komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda yasabye ibigo by'itumanaho byose muri iki gihugu gufunga imbuga za internet zerekana amashusho y'urukozasoni hagamijwe gucunga no gukumira ibikurikirwa n'abaturage b'iki gihugu bitajyanye n'indangagaciro zabo. Umuvugizi w'iyi komisiyo Ibrahim Bossa yavuze ko ibigo byahawe iri tegeko ku itariki ya 2 z'uku kwezi kandi ko ibitazarikurikiza bizahanwa. Iki cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa kuva ku itariki ya 14 ndetse hahise hafungwa imbuga zigera kuri 500. Yavuze ko iki cyemezo gikubiye mu itegeko rigenga imikoreshereze y'itumanaho mu ngingo yaryo ya 5 n'iya 10 aho yemerera iyi komisiyo kugenzura ibicishwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no gushyiraho amategeko abigenga ku bigo by'itumanaho. Yakomeje avuga ko ingingo ya 33 yaryo yemerera iyi komisiyo gushyiraho amategeko akumira abantu kureba ibikorwa bifatwa nk'ibitajyanye n'indangagaciro z'Abanya-Uganda. Yavuze ko aya mategeko yagiye hagamijwe no kurinda abana kuba bareba amashusho y'urukozasoni. Nubwo izo mbuga zafunzwe, umuntu ukoresha uburyo bwa VPN ngo ashobora kuzikoresha. Cyakora umuvugizi wa komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda yagaragaje ko iki ari ikibazo kizwi kandi ko nacyo bari kugishakira igisubizo. Tukiri muri Uganda, iki gihugu cyahumurije abaturage bacyo bafite impungenge zizamuka ry'ibiciro bya lisansi. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko abaturage bakwiye gushira impungenge ku bijyanye n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli kuko bitazahinduka cyane bitewe n'uko hari ibihagije mu bubiko. Itangazo rya guverinoma ya Uganda rigaragaza ko nta kibazo cya peteroli Uganda ifite kuko hari n'izindi litiro miliyoni 119 zageze ku cyambu cya Mombasa kuri uyu wa gatatu. Iri tangazo rigaragaza ko ikigo cya Uganda gishinzwe ibikomoka kuri peteroli, Uganda National Oil Company, gikomeje gucungira hafi ibibazo bijyanye n'izamuka ry'ibiciro byabyo ku rwego mpuzamahanga, ariko ko izo ngaruka zitazazahaza igihugu cyane. Togo yo yasabye umuryango w'abibumbye ikarita y'isi ivuguruye yerekana ingano nyayo ya Afurika. Togo yasabye umuryango w'abibumbye ko uhindura ikarita y'isi ikoreshwa ya Mercator kuko yerekana Afurika ari nto uyigereranyije na Greenland ikubye ubunini inshuro 14. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Togo Robert Dussé mu kiganiro na Reuters yagize ati ingano ya Afurika mubona ku ikarita y'isi siyo. Ndasaba ko habaho kuri gushingiye ku bushakashatsi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wasabye Togo gutangiza umushinga wo gukosora ikarita y'isi kugira ngo acike ikoreshwa rya Mercator muri guverinoma n'imiryango mpuzamahanga. Ikarita y'isi ya Mercator yahimbwe na Gerardus Mercator mu 1569 ni ikoreshwa cyane mu mashuri no mu bigo bitandukanye, ariko yerekana Afurika nk'umugabane muto cyane urushwa ubuso n'ibirwa bimwe, ibishobora gutuma abantu batekereza Afurika nk'ahari ibihugu by'agaciro gake. Umushinga wo kuvugurura ikarita y'isi ushyigikiwe n'imiryango itandukanye nka Africa No Filter na Speak Up Africa isaba ko hashyirwaho ubuso bwa nyabwo bw'ibihugu n'ingano yabyo.
umuyobozi wa Africa No Filter Moki Makula ati gusaba ibishushanyo byerekana ingano nyayo si amakarita gusa ahubwo ni intambwe yo gutuma isi ibona Afurika ukwiri. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umuryango wa Afurika yunze ubumwe wasabye ibihugu binyamuryango 55 kutongera gukoresha ikarita ya Mercator no gusaba ko habaho umucyo ku ngano nyayo y'ibihugu by'isi. Nyuma ya Papa Leo wa 14, Trump yadukiriye minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibasiye minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni wamumenyesheje ko adakwiriye kubahuka umushumba wa Kiliziya Gatolika. Papa Leo amaze iminsi anenga Amerika na Israel byashoje intambara kuri Iran, akagaragaza ko ku neza y'abasivile ibihugu byakabaye byumvikana ku buryo byayihagarika. Trump yavuze ko Papa Leo wa 14 nta makuru afite kuri politike mpuzamahanga ku buryo yayitangaho ibitekerezo, kandi ko umushumba wa Kiliziya adakwiye kurwanya intambara yashojwe ku gihugu gishaka gutunga kirimbuzi. Kubera ko Papa Leo wa 14 ari we munyamerika wa mbere uyoboye Kiliziya Gatolika, Trump yavuze ko nka perezida wa Amerika yagize uruhare mu gutuma atorerwa inshingano mu kwezi kwa gatanu kwa 2025 bisa no kumucyurira. Tariki ya 13 z'uku kwezi, minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Meloni yatangaje ko Trump atagomba kwibasira Papa Leo, amwibutsa ko umushumba wa Kiliziya Gatolika afite inshingano yo guhamagarira abantu kwimakaza amahoro no kwamagana intambara z'uburyo bwose. Trump yatangaje ko Meloni wavuze ko amagambo yavuze kuri Papa Leo wa 14 adakwiye, ahubwo ari we minisitiri w'intebe udakwiye. Ati yantunguye, nibwiraga ko ari umunyamurava ariko namwibeshyagaho. Giorgia Meloni yahoze yumvikana na Trump, ariko agatotsi katangiye kuza hagati yabo muri uyu mwaka ubwo Amerika na Israel byatangiraga kurasa muri Iran, kuko minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yarashyigikiye ko habaho ibiganiro by'amahoro. Kubera ko Israel inarasa muri Libani isobanura ko igamije gusenya ibirindiro by'umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na leta ya Iran, Ubutaliyani bwanze kuvugurura amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare bwari bwaragiranye na Tel Aviv. Ni mu gihe Tel Aviv yo ishimangira ko nta masezerano yari ifitanye n'Ubutaliyani. Amerika rero yasabye Papa Leo wa 14 kwitondera imvugo ze. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance yihanangirije Papa Leo wa 14 amusaba kwitonda cyane igihe atanga ibitekerezo ku bijyanye na teolojiya, nyuma y'uko Papa anenze politike mpuzamahanga ya Amerika by'umwihariko ku bijyanye n'intambara muri Iran. Vance usanzwe ari umugatolika yavuze ko Papa Leo yibeshya mu kuvuga ko Yezu ataba ku ruhande rw'abakoresha inkota cyangwa abatera ibisasu, agaragaza ko hari ibihe amateka yagaragaje ko ibikorwa bya gisirikare bishobora kuba bifite ishingiro. Mu ijambo yagiye kubitabiriye inama bise Turning Point USA, guhindura icyerekezo, yabereye mu gihugu cya Georgia, Vance yagize ati: ese Imana ntiyari ku ruhande rw'abanyamerika babohoye Ubufaransa mu maboko y'abanazi? Ese ntiyari ku ruhande rw'abarokoye imfungwa zo mu nkambi za Holocaust? Akomeza avuga ko igisubizo kuri we ari yego. Uyu muyobozi yavuze ko nubwo yubaha uruhare rwa Papa mu gutanga ibitekerezo ku bibazo nk'inda zitateganyijwe, abimukira ndetse n'intambara, hari aho batandukaniye mu bitekerezo. Ati nk'uko ari ingenzi ko Vice President wa Amerika yitonda mu magambo atanga kuri politike rusange, ni nako bikwiye kuba ku mupapa. Agomba kwitonda mu byo avuga ku bijyanye na teoloji. Vice President wa Amerika atangaje ibi mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Papa Leo na Perezida wa Amerika Donald Trump, abo bombi bamaze iminsi baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru. Iyi nkuru ya Papa na Amerika niyo dusoreje amakuru agezweho muri aka kanya. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, mbararikiye komeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Hit target ngo hit target wabyumvishe nibyo, ni Hit Target Business Limited. Iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda, ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi, kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa, nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza, hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu.